Ole manatu au tu e au wai mafu faunga le neita e au whapea mai. E le tau masina so tātou iloa ma le fina ngalo le atua. E le tau masina so tātou iloa ma le fina ngalo le atua. Ona ole maualunga na wā le ao oina i le poto salalau. Oto mai whaasai enisi. O le teknolosi, o le iloa whaasaikolossi, ma le to mai filosofia o nei aso. Fōlinga ua whai ma to omanga e sa iri fufo i ai. O ni tari foi le mau whaafita uli ma fianga i le tino, le ma fau ma le loto. A tonu e lea whaina lea. Pe a fua i le whaatuputupu la ia pea, o wha lave ma le tele lava o puapua ngā ma le oi. Ua mo mia vave ni fofo ma ni tari. Ua lena o le lalolangi. Aua whapea foi o tātou si o manga ma loto i whale. Ai le wa ia wha le whaatua pei o na o ina ai le siri ese o le atua ma lona fina ngalo. E iai lava mea e le o iai le mawhai o le tangata. E iai le tau lotu a inga o le malosi. A e sili o le tapulaa o le iloa ma le manao. Ai na o le atua lava e ia te ia le sila fia ma le tali o le fesili. Le atua le ana whai ane ai Isaia. A wā o manatu. E le o tau manatu. O wala. E le o tau wala. O feta lai mai ai le ali. Pei e whaapea se ata o lo itua i le wala awina o iona i le atua. E alu ini newa e tau atu le fina ngalo le atua. O iona, o le perifeta i le itu i mātu o le mālo Israelu. O le atali i o amitai. O lana lea whaasino manga. O le vāwhea ngai maona tangata i mata upu tau le atua. I le fitu se lau o tausanga au leiso i fua mai le alii. Ni neva. O le lau mua. O le malo losi o Asuria. O le malo sailonga foi tala o lona mae ma le saua tele i lewa i tau. Ni neva sailonga i malu te tele o tapua inga i lo lato watua. O le ai ua whai whalau i loa, o le maa losi o Asuria, ona o lona ta mau a inga. E whōringa mai la i le leusta ia i ona o le wala au a le atua. Ona o sauanga maa fianga o Israelu, i pūlenga whaalea lofa Asuria i lea vaitau. Wali ali manino fōi se fitenga inga, i le sila fia i ona o lona wala auina. Ma le whasi no manga le atua mo ia. A tonu o lea, ua fua whale tangata e iona Israelu, o le ainga filifilia o le atua. Mani neva, o le lalo langi o tangata o no uese, e ifo i tupua ma whainga le tonu. Fua e le sola ese le waa i ta sesa. Sola ese mai le atua o no le ti ngā o le wala awina. Aua sola lava isi ti ngā, e sili atu le ona. Au le atua lava na ia wha oso le matangi tele. Whelafo a ina le so longa i peaula langa o le sami. Ua lafo i le sami. Au le atua lava na ia awane le ia te le, ma folo ola i ona. O le a o ina o le tangata. E wha tau waa, e au noa ma le atua. E le tau maasina lo usila fia maala o le atua. O le tatalo a iona mai le manava o le ia. O le whanoa no lo loto i le pongi saa o puapua ngā. Na wha maulalo ai ma toi awane le mawhana whana i a iona. E fo i ai, i mea ua tofi ai e le atua. Le tūlanga ese fo i le wala awina o iona. Fetalai le atua, ua o mai a la tau anga sala i o luma.
Wa ufoi o te lea lofa i ni newa le ai tele. O iai tangata sili o na toa tele. Fōlinga o ti ngā o ni newa. Ua whai ma ti ngā o le atua. Reanga sala fōi a ni newa. Ua se awenga ma mawha i le fina ngalo o le atua. Le nei mano o tangata o nu ese. A le ngaluenga lava a ona au. Na whaia i lona matang o fie. A o aila se tina. Se ta mana te lela ngona. Le ti ngā lofa i na ua se ala le whanau. Ai mo iona. Alu iai e ta uatu le tau i o le angasala. Alu e whaanoa noa ma ti ngā whaatasi mani newa. Alu e ana popongi. Ma toili liuni newa i le atua. Alu se ino no manu. A tonu e toili liu e se ai le atua mai lona toa sa. Alu e sala mō whaatasi mani newa. A tonu le a sala mō whaatasi mani newa. A tonu le a sala mō fōi le atua. I mala ua tā pena moni newa. Alu e whai o ia ma moli mau. O le atua na whaia mea umma e o lava i ani newa. O le atua e tele ngese lona toa sa. Sili ona tele lona lofa whapare pali. I le ua o ina ma fo i mai. Alu iai e pei o le ipu o mea i le lua koronitol mata upo e wha. Whai mai Paulo. Ua whaatumulia i oa o le langi. Whai o ia ma vi inga i le na wala au wina o ia. O le whe au e pua ngā tia. Ai le whaatu atu valeina. E whememe ai, ai le matua whememe ai. E saua aina, e lafotu wina, e tau awe le tino manua, ma wha lava o le tino fasio o Yesu. Whai ma mori mau, i lona ma liu, ma lona toe tūmanu ma lo. Ua whai ma wha aola o tangata uma. Samo ai ma lau whaafonga anga le nei tae au. E le tau masina pea mea ua tātou loto i ai, ma ala o le atua. Nisi fo yaso ua whaasino i tātou, i mea tātou te le fia i ai. Po ua tēna i fo ilo tātou i loa, ma le musu mai o le anganga o le ali. Mata tua pea i le loto tua a, ma lo lātou tau ti ngā. Ua tofo sua malie a inga, nuu, e kale sia ma le atu nuu. Ona o lo lātou mori mau i le sili ese o le atua, ma lona finangalu. E ala i le tele o lona sosia ma manuia, ua whai mo nei. A o le atua o Iona, le atua lava foi lea mori mau iai le apostolo Paulo i a Filipi. Le ke riso e le imanatu, o se mea e umau lona tūlanga tutusa ma le atua. Aua sa saa atu o ia e ia lava. Whai mona le uinga o le polonga. Wha mau lalo o ia e ia lava. Wa ana, i uina maliu. O le maliu lava lea i le sa tauro. Le mea lava lea ua matua whae aina ai o ia e le atua. Mai fea lea malos. Lauta mai, awane i whaia lo loto, a o lau fina ngalo i a whaia lea. Ai se alawa. I oe, e le tau masina so tātou i loa, ma le fina ngalo au tasi o le atua, o mea e manu i ai. Ono Yesu. Amen. O le vi inga o le atua usau nia e lau whaipesi.